chibai ule voin hi meni somthum pakhat sangni le somni pakhat tho tan ni ani a voin le nimin lama barma chanchin kan hriat angte kanun tarang le don ani ama sain kalimio lam hi lo ngai thla ila kalimio wa kok tu dalan ten minglis nen thapa anlo report awangin tukin jingdar nga vel khan kalimio township ta si khu a military council sipai tele pdf te anin kapa sipai lam pahni an thi thu hriat ani voin chhun lama po KCA kale civil army le kale pdf te chuan sipai te chu an kap le a tual chung mi pakhat soidan chuan jingkar atangin anin kap tana venglal ina sipai ho an oma khomi pui then kha chu an tlan chuak kok tu dalan hian minglis nen thapa alo report awangin an tlan hlom ani ti in asoi kan palet lama in kana a CDF lama mi som hliamin mi pathum chu din hun hlau ama an thu hriat ani chin state kan palet township a khwelong ta khwale machia kho inkara Chinland Defence Force le Military Council sipai te chu an inka pa hriat thai china chuan CDF lama mi som hliamin pathum chu an ngai tuam hle a sipai lama chuan mi paruk thi in hliaman omnual bokani he inkana hi nimin mai ni somthum jinglam atanga tan ni in zandar kwa thleng sipai lam silai ri chu hriat tur a omani ti in tual chung mi te chuan an soi ani he inkana a thlen ma tu chonhudar ni vela Mogwe region so township chunglam lemmon kholam atangin sipai za somnga vel ron chho chu CDF lamin khwelong ta khwale machia kho inkara an lo ka pa chu tatang chuan inkana chu achun zom ta char ni in mizima new chuan atar lang ani Sakai region kata township lama pdf le KIA lamin military council an ka arona sipai lam mi som an thi to thu RFA chuan atar lang ani pdf lama chuan mi pakhat athia nimin chundar khatvel khan anin kap tana lai puite an hmang ve ve a in ma chopa in kap an ni a sipai lam chuan mun danga omte an kap kwal vaka khothen oma omten an hlau khop mai ti in tual chung mi te chuan an soi sipai lam chu zavel an ni a tlai lam darli vel khan kata lama an let le a People Defence Force PDF kata chuan anmani rontan puitu KIA Brigade 8 chunga anlom thu an soibok ani Shan State Kwekhain Township Nampakka a sipai kem chu Northern Alliance Pol AA TNLA le MNDAA te tangrualin tukin jingdar khatvel khan an kapa Military Council lam sipai an thinual baka tlan bo an ombok ni in Northern Alliance Burma chuan asoi ani he in kana hi jingdar khat atanga darli vel thenga arai ani a sipai lama mi som pakhat thi in sompanga vel an bo ti hriat ani in kalai hian bom pakhatin in pakhat fuma se pakhat chau puakin in nei tu te chu an fu lo hlo ani Kwekhain township chunga hian in kana athleng de urenga TNLA MNDAA le sipai te inkar mai nilovin KIA le sipai po anin kap de urang tho ani Military Council chuan inka haina hun chu thlakhat po seile ani thu an puang ethnic armed group nen inrem thu soya dokan kil ho thei turin sipai lam chuan zun ni somthum thleng inka haina apot saya zun ni somthum thleng inka haina an po sei thu meni somthum khan thu chu an siama he inka haina hi security lam le ram inrel bolna ti khailak zonga chet na tiam lovin thildanga inka angchi chu ti top vek anidona remna na tho peace process akal tlon zel thainan le zun ni khat atanga sangni le somni pakhat sangni le somni pahni academic session tan tura school no pangten zalen taka lekha anzir thainan he thu chu hi siam ni in anin soya chuti rualin NCA a mingziak pol tenen remna thu soile ngai turin annor le bok ani he inka hai hunma sajok chung khan NCA tel KNU KNLA tenen chuan anin kap reng thowa chu wangin mitam tak chuan he thu chu hi kongro su tak tak tura an ngai lo hle ani CDM atello railway staff lem chorin military council chuan tukin zinga tangin patei hintara rail atlantir le thu mizima news chuan atar lang ani patei hintara rail station a thok tamjok chu CDM a antel hloma tuna chuan rail khaltu pathum le thildanga lo puitu tur somvel chau an om thu hriat ani
rail hi pateng station atanga achua tir chuan passenger mi palivel chia an oma ni khata voi khat chi akal bok ni in an soi sipai lam chuan an channel MRTV le miawari lama nun phung pa ngaya rail te po service tir le to angin an lo soi to ani railway department a nathok CDM a tel te chu an quarters atanga no chuwa vek an ni to a atam jok chu khodanga an chung tele an in lama an hodar to a CDM a tel te zinga chuan heng nathok ho hi eile barlama har sana tok berte zinga an tel hial ani Barmaram Independent Sol Chuak Tu Ming Choya an siam Buchu Angsana Bridge Bilu Chon ti Ming an vua chu Tan Hluin Bridge Chang Song ti in an thak NLD Sarkar laya an hon Mon State Molamia in le Chang Song kho inkara lei Buchu Angsana Bridge Bilu Chon ti Rongsena an ziak chu nod ra in tukin jing atang khan Tan Hluin Bridge Chang Song ti Rongsinga ziakin an lo thak ani Military Council Sipai Lalber Senior General Min Aung Hlaing chu Karen State ba an khua a thlen thu hriat ani a chuan na helicopter ta hi ba an khua a Sipai Brigade somni pahnih hmuna tukin jing lam khan atuma State Administrator Office lama akal thu KNU lam chuan an soibok ani arwal hian Education Minister Dr. Ngium Phe po atela ba an university ya an in mu thu ba an university zirlai pol Facebook chuan atar langbok ani chuta chuan tol thattu min aung hlaya le a hrui hruai Dr. Ngium Phe te ba an university ya ronkal antuma security chu ale ta tamda le ti khau ani ti in an ziaka nimin lam atang khan ba an kho chung le tan hluin tuipui kama chuan sipai enga mazatin in ring renga an om thu hriat ani thunai na pong lak tu Military Council hruai tu lok zual te chanchin lo ngai thla ila Senior General Min Aung Hlaia tuna Myanmar sipai tamaro a thunai na sang ber chel tu le sipai kai hruaina hnuaya din State Administrative Council SAC Chairman ni bok kumsamruk paruka upa Senior General Min Aung Hlaina hi Senior General Min Aung Hlaia hi Senior General Hlui utan suya vorchua awanga kumno pang taka Commander in Chief ni na chel tu ani kumsang ni le pariat dan pui tlo chana mi pui kuta thunai na hlan ani ma khan Commander in Chief ni na hi alo chel to ani Senior General Min Aung Hlaing hi Defence Service Academy DSA number 19A zirchuak ni in Mobi Base number Zathum Som Pathum Infantry a sipai officer rank pa ngayin bul atan ani sipai na atho tan na mun hi Prime Minister Hlui MI Leader General King Yun le President Hlui utan sayate lo tho to na mun ani Senior General hi sipai in kai hroidan pa ngayin mun sang sanga kalkualin Kachin State Tangyan Base Khalaya Somriat Paruka te Zakaing 12 Base ka maya zasom pakhata te kumsang nile pathuma Military College ate alo inson kuala sangnile pali sangnile panga kuma Rakhine State Armed Base Head of Commander ni na le sangnile paruka Sian State Head of Commander ni na te ronchel chovin sangnile pasari kuma number 2 Head of Special Operation ni na hial achel chauta ani sangnile som August thla khan Military Field General ni na achel chauhnua sangnile som pakhat March thla a tuna achel mek Commander in Chief ni na alo chelta ani anupui do chu chu hla hi University zirtir tu hlui ni in Senior General nen hian fapa pakhat aungpi phio le fanu pakhat khintiri themonte an nei ani anpa Senior General Min Aung Hlaia thilti awangin US le ramthen khatte chu lung oil ovin anfa te enkollai company paruk chunga economic sanction sumdon na a inshek na an siam sakmek ani Deputy Senior General Sowin Senior General Min Aung Hlaia noi chia omchu kumsamruk pakhata upa Deputy Senior General Sowin ania ani hian Deputy Commander in Chief ni na le sipai sarkar Paul Din Thar State Administrative Council SAC a Vice Chairman ni na achel mek ani kumsang khazakwa somriat pakhata officer rank pa ngayin sipai na a lutanin anung chang athat awangin akai sang zela Reilawa officer rank puitling kai chovin North Battalion ate Chilin le Chimian Battalion ate Military Headquarters Office ate athok chawa
Rakhai Marsak Bial Mimpia Khamaya Zathum Samsari Pakua a Battalion Commander angin alo thokto bok ani kumsang ni le pathuma Northwest Region Military Officer te sang ni le panga a Kaliwa Base number 10 a Operation Team a te sang ni le paruka Yango Batu Military Training Center a te sang ni le pariata Kachin State Michina Base North Region Military Head Office a te sang ni le soma number 6 Special Operation Team a te how to bernina in alo thok chhauzela kumsang ni le som pakhat March thla khat Deputy Senior General Nina a kai chovin Commander in Chief Officer alut ngal ani Deputy Senior General Sowen hi miril rukho le tumru takmi ni in ral rel dan le in kai suaina lama po talent thatak anai ani tlangmi ethnic ral thuam kengte beina konga thu order pechok tu berpo aloni hial thin anupui do tan tan nue hi lam dance zirtir tu ani a ani nen hian fa an nei lo ani General Mia Thu U kumsamruka upa General Mia Thu U a hi sipain sarkar na alak ma a din mun sang tak chel thin tu ani a ma se sipain mipui kut atanga sarkar na alak nuwa athuna ina chin ti hniam sakni in tuna hian Defense Minister angin a om ani General Mia Thu U a hi Defense Service Academy DSA number 25 atanga zirchuak ni in DSA azirchu atangin mun sang sanga anson kuala number 101 Infantry ate Military Training School ate Military Intelligence MI baka Region Commander Office poimo taktaka te po how to bernina alo chelto ani sipayin sarkar na alak nu Israel Intelligence lui lobby roi chungchanga anar kai tu berkha ani ama hi sipayin kai suaina konga talent thatak tak anai awangin Senior General mi ang leya chok tu tur ani mai lo mo ti hi mithen khatrin dan ani ma se sipain sarkar na alak tak awangle in kai suaidan kalphung adang lam tak awangin General Mia Thu U a Commander in Chief a lon chaulo tur hi rin thiam ani to lo General Mia Thu U anupui hi do tet aw ni in fa an nei lo hi riat chian ani lo General Tin Aung San a hi kumsamruka upa Defense Service Academy number 23 atanga zirchuak Marine Lama General Commander ni mek ani General Tin Aung San a hi pazoi oi takni in sangni le sompanga August thla khan Commander in Chief Office Marine na lutanin hemimha hian America rama tuilam ral reldan Marine Training azir ni in abul hnai mi te chuan an soi tuna hian sipain sarkar na alak nuwa Transportation and Communication Minister ni na pe in aya USDP leader U Aung Thang Fapa General Mo Aung Chu andalut ngal ani General Tin Aung San a hian nupui do tan e nein ani nen hian fanu pakhat an nei ani General Mau Mau Cho hi kumsam nga pasaria upani in sipailal zinga rank ni na kai chakberle Senior General mi aw hnaya bul hnaya seta tamber pola soithin ani ama hi Defense Service Academy number 26 atanga zirchuak ni in thlo thaina manga ral relna lama talent thatak anei ani kumsang ni le sompanga Myanmar China ramri lokai hmuna inkana athlen tum khan sipain ami beite chu thlona mangin akapa silai muthen khachu China rama atla ani kha hemituma amo phurtu berchu General Sanlue na hi ania khathil theng awang khan General Sanlue na chu semna pe in aya General Mau Cho chu an thutir ta ani khati zong kha voina news kan ngai thak thai chu ania ngai thatu zong te in zawai chung alom thu kan soya pon sole ti dik lo omani chuan comment lama bin share tir turin kan ngen acheu in zawai in mang tha vek ule